Hello uncle, hello auntie. So iti kalkalpas iti trabaho. Ket madama iti Tanganetan. Ingkir ko te karne. Sako ini kan ti bawangan. And then kanto deta ni. Sibuyas detoy. Tapos deta beans. Red beans. Ngam na bay kami dito iso nga kasad lang ana. New pero ko tatikit kastamit din. Okay. Oops, kiwar. Biyag ti abor nga kunada. Nalpas ka nga nagtrabaho. Sinapit ti agluto kasto yung sitwasyon mi. Kusina mi ni. Pintas mi dito kusina mi. Exhaust fan na. Ito yung dito para ganan no para paspas nga luto pang chef. Tapos damo dito dito nagpintas dito kasla water dispenser mi dito yung direkta nga mineral dito direct da nanginat bayad na dito 80,000 pesos sa tapos dito timet sari-sari di mga rice cooker so nga medyo may natat sitwasyon ket nagbrownen. Tapos nagbrownen. Kabilting nga dito bawang mga bugunti pala ti man tayo. Bawang. Bawang. Ti bawang nga na dito Bawang red. Hanak ko na gusto sar dito puraw ata. Ti puraw. Nasamit. Ket dito kada tayo yung Ilocano Kiwar. Plok kuna na. Kan dito ti anana. Sikreto dito tap na listo nga lumagneng pressure nga dagos. Then ti secret ko tap na listo nakalakat toy. Mga lakadagos itoy hot water. Mga perang hot water. Personal vlog. Tapos ang gawa, burek. Kano i-pressure mo, dakpay ng rabi. Mas advanced ti oras mi dito kaysa dito Pilipinas. Ti 1 hour. So nga, ay na. Tapos iti trabaho, 8 to 8. So nga medyo, kaya met 8%. Tan, mayaten, ikirugen. Wait. Kabil dito tayo, bukbuk tayo. Yun, no? Wow! Oh! Pero tayo basit. Kirog. Plastarin. Kantay tipatis. Huwag ang ano. Kantay tipatis. Bukam sa pangraman. Patis. Tapos konti asin. Pagtakot iti asin. Asin dito. Obra. Sa bagay pakadapit ka na. Asin. Oops. Kurang. Wala ko tayo tumanin. Opya. Tapos, tayo tidanumin. Pisante yun. Kante yun. Ipikan. Gaya Smith. Beans. Lumlutoy ko na. Dakano rayo naman. Dakano ti balatong yung mayat-mit. Kung ko na dala ti gijay. Awan ti na. Scientific base na. Yun.
Oh, see? Then, kurang pa iti danom na. Get. Ante di, ito yun, nalamiis. Ngayon na, dito ani wells. Oops. Kami na tayo. Okay. Sorry. TJ lang. Pressure. Kita nyo kayo dito yan eh. Dito yan na controller. Dito Korea. At the time na. High-tech nga road. High-tech. Dito yan na ito eh. Gasol. Liquefied petroleum. Gas. LPG. Madaman. TJ lang. Ibidyo ko lang pinangkon.